Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja, şevava bxêr. Seranser saleke din jî buhurî ji ömrê me. Sala 2020 me qedand. Sala 2021 inşallah ji bo tamamê alema İslamê, ji bo tamamê insaniyetê, ji bo temaşavanên me bixêr be inşallah. Temaşavanên aziz, ve hafte me ji rojeva Türkiye û dünyayê çar mijar neqand li ser van mijaran em ê bi mêvanên xwe re xeber bidin. Mêvanên me ser Skypeê de wê bivin mêvanên me. Em ê inşallah gaveke din wan textîmî temaşawanên xwe bikin. Mijarên me çi ne vê heftê em dixwazin li derbarê qanûna saziyên civakî hate zanîn êdî. Kanuna serastkirina saziyên civakiyên sivîl di derheqê saziyên civakî de hinek sînordarkirin têne dayîn li gor îdareya dewletê dibe ku hinek saziyên civakî ji ber hinek faaliyetên xwe em bêjin wek dewletek Emerîka wê saziya civakî têxe lîsteya teroriyê ew çax lazım hinek müeyyide li ser wê saziya civakî bêne dayîn heta qeyûm bê tayîn kirin ser wê saziyê wek vê hinek em bêjin talûkê ku di vê qanûnî da hene me heftiya çûyî jî xeber da lêbelê tamamê gaziyan û em bêjin tepkiyan maalesef li hewaman û ti dengek nehat sehkirin ew qanûn hate tesdiq kirin. Em ser vê dixwazin qismekî xeber bidin. Di nav heftiya çûyî de ji teref rayedarek partiya CHP dîsa ew zihniyeta wanî nêzî sed sale ku di zihnê xwe de di mêjiyê xwe de bicî kirine dijminantiya li hember şiarên İslamê careke din derkete rastî. Bi rastî dem dem ev dijminantî di demên hilbijartinê de demên xerîtîk ku di derheqê Tirkiyeyê de hinek karar wê bêne dayîn ev ya vedişêrin lêbelê dema ku demdema wan be yan jî wext müsait be vê zihniyeta xwe careke din aşkere dikin ser vê meselê jê em ê xeber bidin. Di dû re mücadeleya bi nexweşîna Covid-19 em dixwazin xeber bidin wekî ku hûn jî dizanin aşiyên ku wê li xelkê Tirkiye bêne xistin hatin Tirkiye êdî ew pêvajoya aşiyê dest pê dike. Ser vê meselê jê mêvanên xwe re dikarin dixwazin xeber bidin. Di dawiyê de jî em dixwazin hinek sala 2020 hinek serê xeber bidin ka 2020 de çi dihişê me dama û kîjan mijarên balkêş derketin pêş. Mêvanên me kîne Abdullah Kavan rojnamevan û Nureddin Koserî nivîskarê Kovara Kela Amet û Yahya Turan hukuknas em ê ser van mijara van mêvanên xwe re înşallah xeber bidin temaşavanên hêja. Ji mêvanên xwe re bêjin û xêr hatin mêvanên me amade ne li gor ku agahiya min stend ji hevalên xwe re jiyê. Abdullah Kavan mamoste û xêr hatin serçavar hatin. Di nav xêrê de bin birayê Fatih Qawad bişwere. Nureddin Koserî min we jî dît ser ekranê hûn jî bixêr hatin serçavar hatin. İnşallah. Mamoste Yahya Turan hûn jî bixêr hatin. Em ji mesela kanûna serastkirina saziyên civakiyên sivîl dest pê bikin. Birêz Yahya Turan ez bi we dixwazim dest pê bikim qismekî ji aliyê hukûqê ve lewra lazim em xeber bidin vê meselê. Ya rastî me wiha texmîn nedkir ku du demeke nêz de wiha alelacele bê tesdiq kirin ji teref Serokkomar ve ew tepkî û reaksiyonê ku hatin dayîn mij xwe re digo wê Serokkomar hinek guh bide van tepkiyan û dibe ku vê pêvajoya piçek dirêj bike yan jî vegerîne dîsa meclîsê li serê bê xeberdan lêbelê demekî kin de ev kanûn hate tesdiq kirin. Em dixwazin vê ewilhîn bikin ev kanûn çi ye tê çi manê çend gotina pêşî hîn bikin. Peki Fatih, ev kanûna gihatî dixistin li ser navê wê dibêjî ki mesela ev yani silahek li hember mesela kitle imha silahları bir wan tê gotin
که یعنی توپلومی مثلا پور یعنی دی کشتن مثلا او سلاحی هان بو منع کرنا وانا وج بو فینانسمانا مثلا تروری اف قانون مثلا بسر وینا واده مثلا هاتی درخستن براستی مثلا اف درخستنا پیش امی بیجن سلاحی گتدی لهمبر مثلا انسانا بین استعمال کرن که انسان پور بی کشتن وكاوي يقولوا بينا بينا خوش دكن براستي مثلا حرب عراقي ويش هاجي هاد دس بيكرين جي ويش هاجي سلوك امريكا بوش تقول عراقي مثلا ام بيجن سلاحي دس القاعده هنا قوي مثلا يجي دستي صدام دهنه قوي بحزاره مثلا انسان بده كشتن ابش خور كرن مهنا وتدي حربك لهمبر عراقي مثلا دان دس بيكرين ايجاد بلاد مثلا ابقى ناج بو كاوي في رنجا فقط مثلا بيجن توليد نهر مثلا ارمانجا في قانوني دبيجي كي دبي لجبوق مثلا بيجن قراري بيرلشمش ملتر جوفنلي كونسيي مثلا يعني ملتي بهاف جريداي جوفنلي كونسيا وينا كي جبو قراري وينا بكار بين جبو وينا مثلا اف قانون هاتي درخستن جبو ويناي تبراستي ببيج كيفاتي بريجي مثلا بيجن قراري طرف جوينلي كونسي مثلا هاتنا درخستن وان قرارنا بطرف تركي في اف قرارنا بهاتني قرانين يعني واف بالخاصه جي لسر مثلا القاعده بالنافي فيادت بالنافي مثلا فينا فيدي مثلا بيجن اف قرارنا هاتنا درخستن هناك ناف دركتن بيش لسر فان شخصانا هناك مثلا تدبير هاتن استندن ايجاري مثلا وجهي اف قانونك كله راستات نبو ان هايجا مثلا بيجن قانونك فرمي مثلا الجور في مثلا درك هاتي درخستن وبشترجي ايجاج ايرو بيفي مرسلا كله تشيب في ودبن في قانوني دبن نافي في قانوني دي ايجاري وسرو كومار اف قراري جوينلي كونسي وبكار بينه ايجاب راستي كيف فاتي مثلا بيجن برسكريك مثلا كي دريديه ام بيجن تشوا كفان قراري جوينلي كونسي كش طرف مثلا بيجي مثلا 15 دوله فقط ايغ خديه فيتو حقينه 5 دوله اف دولتانا وجه قراري قدستين براستي توليد نره براني لسر مثلا جواكي اسلامينه يعني سازيه اسلامي بالخاصه قراري وان سر بينانه ودبيش الروج يعني دبيش تجي جو قرار نور نستندن يعني انساني مسلمان مثلا سازيه جواكي اسلامي مثلا ابناك يعني هناك مثلا يعني برسكريك ناد فيدرات دبينن وهناك مثلا بيجن نرخاندني خو مثلا بيج دخينن وبالخاصه جي اف تبكي مثلا ايج بدها بيتر مثلا بيش كتن جبر فينابو كي مثلا بيجن بشتي الوقت كي دريج بلكي دي بيش دي هناك قرارني في مثلا قونسي دركبن كي ببن مانعي خدمتي اسلامي بن مانعي اليكاري درفد ورن كرن انها قرار جوينلي كونسي هاو بتني توليد نرى لهمبر سازي اسلامي همجي همبر اسرائيل قرار كوينا درد كذا توليد نرى جبان قرارنا ناين تطبيق كرن وإسرائيل شغل نزان نبان قرارنا دركتين ندركتيه نلغماوي نادي يجي هاو بتني دولتي دني مثلا امي بيجن ابناء فان قرارنا دخوازن بكاربينيك جيجي وانها بو تركي امي بيجن وجخوا سرناف كرنا معنا تروري بخوشي لغور هندوري بينادي تمام دنياي دي برسكريك هندوري بينات هي چاوا امي بيجن وكيرو اسرائيل حماسي örgüteki yani saziki terörü dibine ne var ne İsrail seni yani pre devletan jberko İsrail ve terör dibine Amerika ve terör dibine ve evak ve naji alikare ve naji terör dibine ne var icab vihavi de peş de bigi kararı giş taraf güvenlik konseyi lehember Hamas'ı derkede icabı çabı ve تلبنر دستوني جي تركي هاتي جريدان قانون جي دركت و رابن بقانوني وبكار بينن والهمبر حماس يجي امي ولو فرض بكن وبقراري بكار بينن ياجي 4 روزه دني تلبنر كي مثلا بيجن ايرو تمام دنياي اليكاريه وينا
بنابو دنگ بونه وک ایهاهای وک امود کروانی امی بیجن evna ki alîkariyê dikin li tamamê dinyayê wê bibêjin ki evna ki di lîsta terorê de ne. Wê çaxa xist lîsta terorê ti jî mecbûren piştî te qanûn jî derxist pêve tê rasta mecbûr tê jî awana bike û tê jî vatandaşê dewleta xwe ji bo Güvenlik Konseyî qerarê ku lostendiyê tê jî awana bike û tê jî rabe vê qerarê li hember wan tetbîq bike hundirê vê qanûnê de ji ber van pirsgirêkana hebûn li hember wê nehat derketin feqet wek havê gelek qanûniyek berê jî wek vê İstanbul Sözleşmesî em jêr dibêjin wek wêna ev jî eyn wilo hikûmetê li milletê gudarî nekir û dengê xwe dikin li wan gudarî nekir û vê qanûna di 27 vê meha çûnî de hat yani gestar fermî de hatî elan kirin. Yani ev kanun weke ku min fehm kir ji bo îstîsmarê vekiriye yani ji bo ku wek ku we got hinek saziyên İslamî û alîkariyê û însaniyetê ku li dervayê welat jî hinek xebatên xwe dikin mesela em bêjin saziyeke İslamî ku alîkariyê bişîne ji xelkê Misrê re li wê derwekî ku tê zanîn Îxwan Müslîmîn rêxistineke terorî tê zanîn êdî piştî darbeya Sîsî û Amerîka ji vê Ewropa ji vê wiha qebûl dike. Gavê ku alîkarîkê here ji Misrê re ji xelkê wê re dibe ku bêjin çûye ji Îxwanên Müslîmîn re Türkiye lazim e müeyyide bide ser vê saziya civakî. Wiha tê femê. Kekê Abdullah Qavan bi rastî di rojnameyan de em bêjin raya giştî de ev mesele gelekî tepkî stend we jî bi xwe taqîb kir li gor we ev kanûn çima wiha bi şeklê ku hate meclîsê heta Serokkomar veya wiha qebûl kir yani dem Serokkomar li hinek em bêjin gaziyê saziyên civakî partiyan guhdarî dike yani vê qanûnê wekî ku guhê xwe lê girtin û çûn yani li gor wan li gor we wê ti pirsgirêkek tune be wiha difikirin yan gelo eceba em pir zêde ditirsin ji vê mijarê kam veya bidin berhev. Wek ta anî ziman aslında li vê yasayek wexta mere ya da li vê qanûnê mere dinere aslında ji du hêla merekariyekê lê binere. Yek ji hêla Türkiye de ya da ji hêla hikûmetê de mere li meselê binere. Yek jî ji hêla dewleta de mere li vê mesela ya da pirsgirêkan bên ya da ev qanûna bibêjin bi vî şeklî mere lê binere. A ewilî swala gite kir yani tiştê bi xwe pir bala min kişand jî divekirina bernamê de anî ziman pir acele hat kirin. Yani min digot wê heptî ser lêkolînik bibe wê ser xebatik bibe bingeha vê hiqûqî çi ye nigêk Tirkiyê gelek saziyê sivîl em jêr dibin STK dernek ê alîkartiyê nigê Tirkiyê li ser xwe dihêlin bi hezara hene bi seda hene bi hezara hene ji ber wê jî min digot wexta ji bo vê qanûna bê qebûlkirin wê li ser lêkolînik çê bibe wê veya tesîrê veya li ser gel bi Tirkî bê sosyolojîk tesîrê veya hiqûqî tesîrê veya têkiliya Tirkiyê bi dewleta re wê çi şeklî çê bibe min digot wê ser veya xebatik pir xweşik çê bû li ser acele nakin. Min digot ser acele nekin jî ihtimalik pir zêde gimede daye gil bingeha veya gibiner yana min digot ev yasa dernetket. Ji bo çiz veya dibêjim çünkü hakikaten devletik nizanim temaşevanê me li van madana nerîn yani bilhassa 45 heb madde bûn vana yek bi yek bixwe min nerî min got hala bê bingeha vana çi ye yani tiştin jê hene destê dewletê jî girê dide. Malum e yekekê Yahya hukuknasî ve derad belki ew çêtir zanibe yani kararê yekêtiya milletayê ewlehiyê ki konseya wê em jêr dibêjin karar kê bide ew karara wanî hukukî di ser a dewleta re îşî yani em ê bibêjin dewletik dernekê heta dernekek ya da saziyek sivîlî nêzîkî xwe alîkartiyê bi dewlet kê dike
نزیک حکومت به بلکه به دسته دولت بیتشتی بکجی وقتا اف yani ek ve kanuna derxistine yekitiya milletayı ve konsey gelmişlerdi bejin a evlehiye vaqta bebej ve terörü ev alikartiya terör etki ve faaliyeta ev devlet ji nemakarı de server karar kebide şiber vezdi bejim devlet bu xwe destê xwe bi destê xwe hela hukuku giredaya hatu da tekilya devlet ayekiro a Türkiye بالحساب مصر بالحساب فلسطين بسوريا بعراق yani gellik tekilye Türkiye alakadardı ki o deve derade insani hakikaten muhtacı alikartiye yani de vakti Gazze de vakti Filistin de adı gemerdi yani de Mısır'da ana belki duruma ihvanam dibinin hem duruma gellik devlet de irodu civine de hündüre Suriye dibinin o politika ev devletana ile hember Türkiye vakta tudbine bilhasad roşlatan navin de deme paşe de gmevadi sebeg Türkiye yani van kesanare van saziye eme ben sivil ve bu xaz alikartik ev van kesanar bike van kesanı bu alik terör etkin bu nikarın ve alikarti bakın peşya veya kuddikin yani devlet aslında de hela hukuki jidi desteğe gireda Brefadi daş hela Türkiye'di yani istişarak hendik bu Livan kesana, Livan dernekana, Livan saziye siviye setakana nahat godar kirin divi varide hakikaten acele kirinik pırmızede di devlet deji kal gorxu bir şekli şrovan diye eniz hanım Livan madana ka xoşik tahlila ve kirin ne kirin ki kanaata mı tahlila ve kirin fakat divi derada hati acele kirin şehla devlet adı ev devleti ev peyman derxistini ev yasa derxistine hala xo bidin yani penç hep devlet ki bi vev giredayı van kesi yani nav ki bi istimal dikin ev karar giderxistinu beve bingaham mecya çuqaşver xoşik hazır kirine çiye ge komkjiye silaha yani ve kimyasale ge kesi ge alikartiye bide van kesana saziye sivil ya saziye sivil ve çava ev silahı komküjiye de desteği devlet agel katüneyi ve alikartiye bide. Şu bu veya dibe em peşa ve kud bikin bir navi derxisine. Adu daji dibe ek alikartiya terörü gibi ki. Peki ligor ke terör çiye? Terör kiye? Yani Suriye de harba Suriye'de yani ligor Türkiye terör ayrı bu. Ligor Rusya terör ayrı bu. Ligor Amerika terör ayrı bu. Ligor eme bejin devleti hündüre yani ya da cirani eme ben Suriye terör ayrı bu. Yani ev bingaha terörü ki evya ve belli bike vakti yani zaman yani vay ihvan ardı be terörü Türkiye ve ama terörü kabul nakı ya da sibe de hakkı Filistinliya da be un terörün Türkiye ve kabul nakı be vinavi ev yasa derxistine. Van kesi gibi veya derxistine ji aslında ne devleta Türkiye devleti dişi gışa duhazı destevan girebide. Biray Fatih van kesane gibi yasa derxistine. Hatta ki yani devlet biral derbas buna vana binerin. Yani şeyla Çin'de vakta tüledinleri van kesana katli ame kirine ev katli ame li Türkistan'e kirine o komkiji ev silaha kimyasal desta heye deste Çin'de heye. Tul Amerika dinleri komkijiye li Hiroşima kirin Nagasaki kirine o tariha nezik de Suriye de Irak de Afganistan'da kirine o ev silahı komkijiye deste wande heye deste Amerika jid heye. Tul Fransa dinleri katliama Cezayir gilber çabayı komkiji kirine iro tamam dünyada un komkijiya dikin o ev silahı gijardayı gemdibin kimyasal insana katil bik deste heye de deste vejeyi. Rusya işte ani seri Çeçenistan milleti ve hala le devleta suikasta diki ev kimyasal de deste veji heye de deste veyi. İngiltere tuş Kızılderili ya despe bu hatta iro ev komkijiye ve ne ektene belki tamam edinye tul katliame ve dinere o ev jardaya kimyasali komkiji deste wande heye de deste ve de ere heye. Belki gellik devleti de tüneyi fakat ek ve yasa derxistine. O bir navi istimal kiriye tünere ev komküjiye silaha de deste vana deye o vana böyle deste met tene hebe
di destê keskî de tune ye. Heta sibêkî dewletek bi ezê veya avayî bikim ya da bi şikilkî bi dest jî bikim malûme we ye van kesana gidibên li şixêndî me ve dik destê keskî de jî ev komkujiyê sîlaha tune bin fakat bi vî şiklî ew dewletê gava bavêj di heqê dewletek dit ya da di warê em ê bêjin di sivîliyê de gavkê bavê jî pêşa veya jî hatiye qutkirin. Kenurettin Türkiye demdem pazne xwe dide bi alîkariya ji milletê mexdûr, dewletên mexdûr re ji heqetê jî ji xwe em jî hemwelatiyek vê dewletê bi vê îftixar dikin ku alîkariyeke mezin bi milletê nexasim rojhilat lewra serê 100 sale di herbên mezin, herbên cîhanê ev dewletên Efrîqayî hinekê Ereb hinek dewletên ku nikarin ser pî xwe bimînin bi alîkariyan li piyane Türkiye jî bi vana re alîkariyeke mezin dike em pir neçin dereke dûr Sûriye niha Türkiye li hêla ku li Türkiye din hêre sînorê wê din hêre li İdlibê şehran ava dike bajaran ava dike vê alîkariya xwe di ser hinek saziyên belki rast ne fermî bin rast ne bi dewletê ve bin serwan da jî vê alîkariyê dike yan jî hinek saziyên civakî bi têkiliya dewletê diçin wan de re alîkariyan dikin. Sibêro Türkiye û Amerîka, Türkiye û dewletek Ewropa dîsa were hemberî hev med nêzîkî de dît li ser girtin û desteserkirina şexsiyetekî Türkiye û Amerîka hate hemberî hev behsa hinek müeyyideya hate kirin ji bo Türkiye. Yani em karin vê jî bêjin Türkiye xwe bi xwe piyê xwe girê da ji bo vê em bêjin sebebê îftixarê ku pê îftixar dikin di pêşerojê de ihtimal e ku hinek bêne suîstîmal kirin. Bele, bi rastî rast bêjî pêşî bi navê Xwedayê Rehman Rahim îro ya bername li sinek xebatkarê Tirkî di şirketek Tirkî di got rê û cada li wir çê dike ava dike teqînek çêbû Somalî çend hev însan Tirkî erê çend hev însanê ji Tirkî û çend hevê ji xebatar û karkerê ji Somalî ne li wir canê xwe ji dest mirin Xwedê Teala em vê temenniyê dikin Xwedê Teala êgo mirin rehma xwe bike û alîkarî û sebrê bide malbatê wan û Xwedê Teala êgo birîndar jî kêbûne bi dihane şîfa xêrê ji wan jî kê bişîne. Tirkî got îro li Somalî heye, li Sûriye heye, li Iraqê heye, li Libyayê heye, li Qafqasya jî kê dikeviye heye. Van derana gişa heye, çima heye lewra divê jî kê ez jî kê êdî dewletek serbixwe ez jî kê êdî li dunyayê li hemberî nîzama dunyayê got îro di destê çeteyê pêncemîn de ne ez jî li hemberî wan êdî zê heqiyê bêjim li her deriyê heqiyê bikin ji ber vêyekê ez li Iraqê me ez li Sûrî me ez li Qafqasa me ez li Libya me û li kû derê jî kê mezlûmek hebe ez ê li wir bim û ji xwe bi saziyê xwe sivîl û bi saziyê fermî jî kê tîkayê û şibhêvana ez cem mezlûma gişa heta ni dereceke ev narast heqîqeten Tirkî vana gişa dike lê wek got birayê hiqûqnas jî kê got bi destê xwe îro xwe teslîmî yanî bi qanûn û yasayê got ji meclisa xwe derxist xwe teslîmî vê çeteya pêncemîn dike yani ev gurjêr dibin Fransa û İngiltere û Amerika û Çîn û Rusya xwe teslîmî wan kir ewana jî kê hetanî niha eşkereyê diyarê dijminatiyê re bi dewletek ku Tirkî re dikin yani wek Tirkî çi şeklî dewletek wek Tirkî got dixwaz serbixwe bibe qerar û biryarê xwe çê got li hêvê de û di eleyhê wê de ew bi xwe qerara xwe bide ne bi emrê Amerîka ve emrê İsraîl ve emrê İngiltere tê balarawa gişa hetanî niha berê niha bi 10 sala tevê qanûnê mühim êgo
بين الملل تكليوم دولتي دنير هني قش قالوا ويل درب تشبيج وامريكا تشبيج هو سفيري انجلترا وسفيري اسرائيل سفيري المان نقطه اساسي ودرنا كمان قلنا مرونشتين بجيبونه افانا وتشبيجن افانا هاتن تفكر كرين و برسبه وان سندن رضا وان دهات سندن دور قرارك دهات دان جحالك يور ايرو تركي دبي ازجي وك ايراني وك بلكي وك يقدني يعني عندنا علماء اسلام الدولة تدني في شكل تني حالة حاضر ايراني بو يقول هم بريفان چتايانا دسكني دوغا ازي برياري خو وجوا برجوان دي منفعتها ملتي خو ازي برياري خو بدم لغور منفعتها خو ازي بدم پیشی خلقی می پیشی دولت می پیشی ملتی می دور تکلی بالدولت دمیر پیشی منفعت خلقی می ترکی جهات و سویه هانی و ام قش بفینا افتخار لكن دقال تبي قصور وكيمانية تركي وحكومة تركي أبانا هاني حقيقة تقدير شایان جرد يعني تشكي مربي افتخار لك باشن خشن أبانا قرك هم بهتر پیش و عرفا گود پیش هر ندنه یعنی ایرو تنره اف دولته چرتاب پنجمین گوچه کرنه وانا هیدی یک بیک ضعیف ده قوتا وانی بری دستیان دنمای لورا لهمبری وان ترکیه کی زخم بقوت قوت لی هی اف منفعتی خواه این پیش دوی دماغو او ضعیف دبن و ترکی قوت دبه لورا ایرو تكنولوژيا وتشكي وسلاح خو يدي بتراي او تشيدك دقال امبارغو على سر او تشيدك قوات شو خد فردي قوات الدولة بيشي دفردي دورجكي بابوري مثلا ابوري ايرو تركي هاتي سويا كوري ديسا جنوب دو خد دستيوانا دقال جو حتاني انها برنها مهكينا نبو امريكايا جو دجمناتيه بتركي ردكي ودجمناتيه خو زلال هشكره دكي بياسايا قات سايا خو يعني دجمن الدولة دجمن بقدكرنا تيكليا ابوري وانزعيه بكي لقب فينا هاني السبتركي دا مشان هشكري كامريكا ندوست تركيا ندوست في حكومة هاني ندوست تو دولتي وقارب من السر نجي خو بسكنن فينا هاني الحولي هشكره يجي جاليدني في الاسرائيل دنره اوجي تركيا وجي ايران ربي دجمني مني هري مزن اف هر دونه لورا ايرو نما بامدك ايران جبريد باويناك تركيجكي كتبه استا ايراني و اوجي نما باواندك نما الغور برجوان دي وان حركتك هذا سويه هاني تدمر تركيا رو بدستي خو حنجتك مزن خص دستيوان حقيقه عاقل ونا قبول ناكن تركي بتشي شكلي بتشي مهنه بتشي حنجتي دستو بيه خوا جريدا يرك مرل سرفينا هاني بفكر تفكر بكي لغوري من تو حنجتي جو درباس بفي شفينار تني اما تجي جو مرل تفكر بكي ايرو لسريع امريكا بيستيفي ما قامتي دنوي باشخانه كي نح سروكا كي نح بيسر في ودا دكي هر حالته جو و اف سركي امريكا نو كي بري ما اوديتي ام نازكن امزان جعيني ابا ان هاي ابنا بلكي هيفي ديك جوان ياساي جو نح لسرت كي جريدانا ياساي قاصا ايجربيشن ابانا بلكي راغي بلكي بتركي ارتكب ليك نه لو راوا لدجي ترامب وترامب واي ويج سر افيا غريش بنا قول دجوي لازمه بيعطى هيفي هيكو ياسا وقانون جوي درخصن ال دجوي بكاربينه او قال لك تشتي نباشكن عليه عالم اسلامي جشد بلكي وانا هيدي بين راسكرن بفي هيفيا هانيك يا عادي كي تركي سافان روجانا تكليو خي دربته بيكيتيا اوروبا تصاد خواز تكليو خنه بكي جبونا مثلا اقدنز بحر اسبي و درخصنا بترول وكيمياء وان مال زمان دخواز پلکی نه سپی وکه اما اگر اوانا کربن حنجت و وکربن دمکی ترکی حقیقتا دجمن و دوسته خو حقیقی راس ناس نکرنه یا هاني اخلاقي وانه تربيته تينتا وانه يعني حتاني
احتیاجا وان به هبه حتانی کاربن تا لگوری خو لجهوکا آوا خود بمشینن بتر دوستانی و براتی دکن اما وقتا گوت لدشی وان در کفت به پیشی منفعت خلقی مظلوم و چقه اوانا دجمنه ازلین دجمنه ابدینه بفعل ترکی حقیقتا دستونگی خو گریدای مره ویا پیشی برای عبدالله که گو سرو کمار مهیوی دیگر گو و یاسای هنه حبکی درنگ درخینه حبکی لسر نی خاندن بین کرن سازی جواکی و وکیل ملت و مجلس سروینا حبکی بخبته او هیویا مب شخصی خواه ندکر لو راجی پیشی و او یاسا او قانون وقتا گو هات مجلسی بدست حکومتی و بدست سرو کمار هات yani رئیساتیه زانبون و بشبه تخوندگی لی اب یاسا از یقین دکم گو های تم ملت وکیلینه ای حکومتی و نجی وزیر حکومتی کسی که جواناش سریع حتی بنی بخواندنک بتفکر لسر بتفکر بکن نخواندنک هر وکی گو یاسا بری وینا گو ترکی حتی انها محف کریا و یاسا پیمان استانبولی چاوا نخواندن بخواندن به هایداری به شعور امضا کردن جوانا گو رئیس و حتی جور جوان را امرات بود ابناش که وی شکلی در مجلس درواز کردن و سرکش قلب بندای بود همان قصه رسمی ده فرمیده اعلان کرد و کت بو قانون ایدی بخابن ویاج که فلاکت تک ده پیش وی به سری ترکی وی بنر به چا دسته خواه گریدای اگر وی روژه کار به وکی اسرائیل به اف قانونا و نلگوری منفعتا من اسبنا ناخن فعالیتی افجی هیویه که اما افجی که ضعیف بچوچه که مثالا وی هبو مثلا سروکی پارتیه که لجنه امریکا عدالت ملتی که قرارک بریارک دان گو گرک فلان کسو حبسی در که به حقوقی هاتی کرن ترکی وینا یعنی رئیس وینا قبول نکرد گو وینا حیوان شکلی وینا چه فعالیتی تروری کرنه حیوان جیتونه او جخور نبیجن اگر کاری به ده انجام آبان و قانون ایدجی که گو قرارک بریارک عليه تركي دركات كارب تشكر بك هذه جوجك اگر نكارب حقيقه دس نگه خو گريدا وخست خفك مزن بله براستی ماموستا يعني هناك ترسو وانديشل سرفينه اف قانون بشتيكو كته فعاليته ود قستاد روجنامه فرميده هاتي اعلان كرن يعني حتى وي اف حكومه سري امبيجن دولتي تنبه يعني سرو كومار وينل ويربه انديشامه هناك والله قانون عنده پیشروجه ده سالم پیشته هینو تاثیر وانی نباش دارین یعنی اف قانون کته فعالیت سیروجه دم هیدن و دست به گرتنا سازین جواب کی بکن شورای گشتی نها و ایزنی ناده یعنی لورا سازین جواکی ترکیه سیویل خورتن و پیگریدای به ملت و نه ملت چیویا قبول ناکه لبله قانون اکوک قد خکرنا سرنخماندنی ام درباسی مجارا خویدنی ببین ماموستا یحیی توران اف سوالا من جبوه سالین وکی 10 سال بری مال سر و مسئله گلکی خبر ده کاموی دریا گشتی ترکیه دا گلک جید گرت دنگه ملت کو باورمندن و لگور باوریا خو دنخمینن حجابا خو به سرنخماندنا خو جیانا خو دومینن خو دنگی وان در ندکت دمک دریج د امبیجن قامویا ترکیه ده بو مثلا سرنخماندنی لیبلی بیشتی کو ایدی افهات فهمش طرف چپگیرانج طرف CHP و هنک پارتیندن افهات فهمی کو ایدی ملت و ری ناده سیاستا کو قد خطیال سر نخماندنی خو و گوهرتن یانجی ام مساعدزانن خو و گوهرتنه چما لورا دم او
کسایتین وانین کو دجی مهم ده خواه بجی کرنه و عقلی وانن جی نه کسایتین وهام بیجن وان جدور خستنه الکیله کمانه ده ناف جواتا وان ده لجی مهم رودنین و دم بیاناتین وها ددن یک رایدارین CHP دبی از نباورم کو سبیرو کاریم تکه سر عدالت و محکمه حاکمک کسری نخماندی به در حق مده قرار کی به عدالت بده راست هدف سرنخماندن حجابا پیرکا مسلمانه که حیاتوران یعنی ام پاشاروجه او ایرو بدن برهف لگور و جبو CHP تشتک و گوهریه یان شخوازی نیت و ها دوام بکه که فاتی گبراستی گوی چقدر که فکره CHP کدوی مسئله دوی چقدر گوی حتی بگوهردن این بخور راست از ورد بیجیم کی اف مسئله که مهمه که لدور CHP مسئله امی بیجن اف شبه هنه بیجن ده و خود حقیقت اوه که فکراوی نهاتی گوهردن اگر CHP ادعا دکی که فکراوی هاتی گوهردن از وانی دبیجیم کی گوی چقدر راستا که دجمنانتیا خواه فکری سالار لهمبر مثلا سرنخماندنی که گره دا و حقی بیناد بیانات دا و فکره خو گوت پشتی بیناجی لسر مالپرا و لسر مثلا مبیجن گوت کی گو از پشت بی فکره خوامه بیناجی گوت او چا CHP را چه لازمه که وانش پیگد قافه انسان ده که بلا بکه یا خود تا هک ام دبیجن کی که فکره CHP نه هاتی گوهرتن حقیقت اوه هک دبیگ حقیقت نه اوه تشکی دنیه CHP را چه لازمه گلی پرسینه که لسر وی گوتنا فکری ساغلار بکه و فکری ساغلار راستاش CHP اخراج بکه عجبا قوتا سروکی گشتی CHP دیگه بینا یا ناکی بینا بنارن هگر CHP که قوتا وینا دیگه که کاربه بینه گلک مسئله ده و چقدر دلی وید خوازه گل همبر قلجدار اغلو امی بیشن یک بشتغله تولي دناره دبي اف نفكره بارتي بو و افيا تشتي نلقور بارتي دبيجي قالك حب ومبيزانن بيجي بارتي اخراج كرن كابلا ايروجي رابط فكري سالار حقي ويناد لي برسيني بكي ويناجي بارتي اخراج بك حتى ويش بارتي اخراج نكي بقال بيناجي بلكي او شو هيك قافي مد بلكي بلا نبن وام بلكي نبيجن بلكي حقيقه تشكي دنيا فقط بلكي جی کمانی ده به هندکایی بجی بلکه هنک فکر جمرار چه ببکی جمره بیجه جره CHP فکر آخو گهرتیه و حقیقت نه ابتشتی ام بیجن حقیقت آنا ابتشتی گناه ده بیجن و خو گهرتیه و کاره تشکیده ده بیجه فقط تولید نره تشکی وری یعنی تنیه وشخوا هاو تو تاني بقوتني ولسر اكرانا اللي داره رادبه بيركي سر نخمان دي در دخين پیش اكرانا دبيجي كي دبي ايما جمر اب مسألة لباش ماي وري ادعادك فقط اب قوتنا قليش داره تو هاو بالتاني ادعاية فقط لورا او تشتيق دبري دي قوتني نا دي پر دكافندني وچاقا امي بيجن ايرو سیاستا قدمشینن وری خویانی دکی کی چه تشتیگش بو اقتداری وان بگین اقتداری چه لازم به وینا استعمال دکن ایرو رای سرنخمان دی حق جیر لازم و بگین اقتداری و حیاق بگی اقتداری و جوان خوش بکی پشتی گیها اقتداری جی و چاقی فهم که گنگی خو اری بساغلمی رونشت ایجابی بویژه کی رای وانا چه قسنه استدی یک یاد دونه ایمه جی رای مبو استدی پنجی و چار او استدی یک دون نلازم استدی پنجی و یک بس ایمه و اولو بیجه و به سیاستا خونی بره عین وک چاواگ ظلما گل همبر سرنخماندنی دکر و همبر شعار اسلامی دکر از ور زندکم و عین وی شکلی و سیاستا خود مشین که عبدالله قوان
این شش و سروی مسئله در باس بو براستی اویجی ایدی تاکتیک که سیاستیه ریک سیاستیه پارتی که یاد اقتداری دابن یاد مخالفتی دابن ناخوازن او شخصیتی و کسایتی خوی که لکیره که وانن سر گوتن اکی ده وان خرج بکن وان سر وان ده ام بیجن نخوشیه کی دناو رaya گشتی ده بدن نشاندان Kılıçdaroğlu و هاکر راست راست نگوت ام بیجن فکری سالار فکری وی نه ایمنه نه راستن سه چارو سر ده سکنی حتی سر گوتنا سر حکومت اردوان کو گون ده هلبجارتنا دا چند کسین کو وک ویترینان دردخنه پیش سر نخماندی بن و دو سروی ده ون دخوازن او روی خواه وشیرن CHP'ci veya لسری هنک اعتراض کر و او قباحت خواه خواستن وشیرن ایرو من تعقیب کر سروکی CHP Kılıçdaroğlu beyanat eklider servi او جدیسا ناوی وی شخصی ناده دبی ام بیجن روژه وامده مسئله اکثر نخماندنی تنه لازمه وی مسئله راوش جهولی yani ev zihniyeta ku em dizanin ji sedî 5 bejî sedî 20 bejî ev dijminantiya ku di hundirê xwe de di zihnê xwe de muhafazet dikin hene gelo raya giştiya Türkiye wê çixa müsaade bike ji vê zihniyetê re yani li gor we derketina li hember vê meselê bes bû dengê ku derketin we bes dît yan na Yani براستی فاتحه و اف دنگه درکت اری شگرlik heladi belki hat gotun fakat tübeb tamami ev denga bes bu ne bes bu şberçe çünkü memleket ki devleti istediğin nodu ne yani Müslümanı çok az ama ben Müslüman tiyavan insanla ama ben kısmık jekim kısmık jezede fakat de bengahi mecli insan adı dindarti, oldarti Müslüman diyeyim. Dül CHP'ci dinare, şiddamezirandına Cumhuriyet verdi. Yani 1923 verdi. Bengaha mecyi veji bir şekil ki. Yani hem de ben çepgir, belki merebe seküler, ev hiç bir şekil ki şüve tarihi ve hata iro hiç nehati güheranın. Fakat şu vakitte keremkir, canad hilbijartın adı, ya da şu bu millet zede emi wan rexne neke cana şu bu oya hesab nad ki dünleri vakti hilbijartini çend habacı dedim dora xwe dibe emi herin li meja xud be derin cüme tevdidkin şu an bebine em eve kesane vakti diz kerem kir ya da yek düde bireken nuxumandi dedim dora xwe binek vakta ek bu xazin raya bedin me evaji emnel hem berwanin fakat birayı Fatih misala veya carna wek em ben tişkik ser perdekirî be o wexta bal perde dixe millet a paş perde dibîne giba hepkê dîs disekin û pê dîs tu nere ev perde qapat dikin dixwazin ev ya veşêrin mesela CHP şihata yani tarih dîrokê û heta îro tu lê dinere ev zihniyet giça berê bû îro jî ew zihniyeta wan nehartiye guherandin yani em giş zanin camiye me heta dîrokî kirin dewlê axira yani axir têde bûn hesb têde bû xisbûn veya heta pîrik me hebû rehma Xwedê lê bi emrê 105 sal bû wê behsa wê dikir yani digo duê wextê de gelek camî kiribûn cê hespa cê yani heywana bi vî şeklî lê dinerê beyan ne dûr veya temamê dîrokê giş zane 18 sala azana gil tamamê diniyê bi Erebî tê xwendin li vê dera bi Tirkî tê xwendin ki ev zihniyeta nehatî guherandin berê ana çend ra jî di civînkê de di bernamakê de li İstanbul Ekrem İmamoğlu malûm dîs azan bû şeklî hat xwendin yani tarixa nêzik de tu nere li hember nixumandinê tamamê êrîşê xwe li hember yani evci kursa Kur'an'ı falan erişe xwe berdewam kirine. Evya şu dîrokê û tu hepkî givir didnere
aslında tişki aleni buye, belli buye. Herkes beyazanı belki iro ser te kapat kirin. Tuş diro ki hepki din neziktir dibin. Yani şda mezrandına cumhuriyet evvede. Mesela hepki meret tişna bine bira xwe. Yani bira millete me tişna hafıza xwe, zihni xwe tişki wa bekala ev tiş çi bubun? Evan kesana duvaxtina tiştina dibêjin. Ev çi ye? Yani Sero komartî kir bû Şükrü Saraçoğlu 1940 wandı. Şi CHP hatibû. Yani hakikaten peyva gidbê zamanı gotu bu. Şi tamamen millet digo. Yani digo din zehiri li şibo vi memleketa şibo ve zehiri em şi vi memleketi giderxin 30 sal şimer lazım. Hepki de tüverdinleri Rıfkı Atay derdikeve. Du şi CHP endamê CHP ew ji wezîrtî wederat kiribû. Digo wexta behsa İslamê dibe bîna goratê me. Gorê gi bîna wan nexweş ew tişta tê bîra me. Mere hepkê dige pêş dervir virditê Kemalettin Kamokî şairik bû di wextê xwe de di CHP de wî jî wezîrtî kiribû. Tu dineri vî insana çi dibêje? Dibe bira Qabeş Ereba re bi Çankaya şimer bese. Tu Mücahit Avcı dinêzik dine pirdur, tu lê dinere ziman dirêjî Musab bin Umeyr kir, henekê xwe pêrvî dike. Heta ez vêya bibêjim, dîs endamê CHP'ye kapîrek digot, di heqên nixumandinê digot, digo ev nixumandin di dîrokê di wextê Sümerlera de fahîşa pê îstemal dikir, hakaret li nixumandina Müslümana dikir. Yani veyaş bo çe ez dibêjim gituş dîrokê dest pê ku heta îro berî çend ara Ekrem İmamoğlu ev tişta got ana tiştê got behs jî kir fikrî saxlar jî gi veya anî ziman zihniyet nehatiye guherandin. Ev tişkî malûm e, tişkî belî. Yalnız kêkê Fatih tişkî ez xwazim bala temaşevanê me ez bikişînim. Bilhesa ji ber bername me jî bi Kurdiyê ez bala milletê me ya Kurmanç, milletê me ya Kurd ez xwazim bihêlkê bikişîrim di ser van hedîsan re. Veya yek jî çi ye? Malûme we ye hilbijartinik li pêşiya me ye. Dibe 2023 de hilbijartinik niha. Hilbijartina gime derbas kir. Ankara û İstanbul. îro herkes veya dibêje dibe ek bi CHP qezinçkirin da kî bû dibe HDP ge ev tabanê milletê Kurd berê wan gidawan go alîkartiye bi vê zihniyetê bikim bira ew bên îro behsa em Ekrem İmamoğlu dikin gi azanê Tirkî dixwîne go bira vana bên serkar. îro tiştê têştexilandin. Di 2023 de hilbijartina wan de wê çaxa tifaqiya gi veşirtî ana dibe wê aleni tifaqek bi wê rengî gi çê bibe. Yani ji bo gi CHP ev zihniyeta wê û gemya wê gi bimeşe HDP şi ana di bingaha wê hazir dike û milletê Kurd, milletê Kurmanj dixwazin li gemya wan sar bike. Fakat wexta tu li gemya CHP dinere a gi derbas xwe Birayê Fatih veya pir bala meret bişîne. Şi xêndî oldartiye. Zaten êrişê oldartiye wek biskadim me kerem kirin. Fakat di nêzik de şi Dêrsimê, şi dîrokê tu bigire şi Dêrsimê em pir ek tadel li Kurda kirî kî ye? Tu dinere CHP'ye. Tu hepkê di pêş tê di darba eskerî Kenan Ewren de em pir eziyet kişandin, êd işkencar derbas bûn, êd hefsat derbas bûn kî bûn? Kurd bûn. Tu hepkê di pêş di derit tê salên nodî ek şi gunda derxistin, ek êrişî malê wan dikirin, dîs işkencar derbas kirin kî bûn? Dîs Kurd bûn, ev zihniyeta bûn. Ez veya dixwazim bi temaşevanê me fehm kirin bidim. Milletê Kurd HDP dixwazi wan li gemiya CHP ke. Fakat CHP çi wextê gi firsetke bibîne ne hayata şi oldartiyer dihêle ne jî şi Kurdar dihêle. Çünkü Kurd bi du tiştê xwe nas kirin di dîrokê de. Yek jê bi çi ye? Bi namusa xwe, yek jî jê em ê bibêjin bi mêvantiya xwe, bi dînê xwe, bi oldartiya xwe tê nas kirin. CHP jî îro dijminatiyê şi van her du tiştana dike. Ez vê peyvê jî bibêjim xelas bikim. Şi hêla îxtidarê jî de mamoste veya pir bala me dikişîne. Yani ji ber ev beyanatê
CHP de tejgo ev tepki ya da reaksiyonu millet ya da hükümeti besbun ya ne besbun gellik bernama da ve per balamı kişine. Yani emi bejin yeki radibe fikra kemalizme ya da aseküleri vakta müdafaa ki var rasta be baveri kedi bejin ve hakkı hakkeme yu emi veya bestinin. Fakat gellik insanı oldar ya da nezik hükümeti den mesele oldar ki mesele emi ben hakiki tüdnere xodidi ve hela u dad ve hela ya millet sedi çelu dudu sedi penci yek dihil bijartina de alikarti dayte dühin hasabe çedike divanaji de vakta be bir şekilde zayıf vak peymana İstanbul vak emi bejin de mesela ev zaroke gzuka de zevcin beri hafde salih hicde salih vak ev beyanat CHP guvun zayıf hakikaten tiştek millet duhaze guvun istimal nekten gavna navejin millet jisibe alikartiya ve navke. بله که کنوردین مدخواست بریا نابری از سروی مسئله دوره بدم وجه بله دما نابری هاتیه جبو خبردانا و امنه برنم هر نابری پیشی نابری سروی مسئله انشالله از جوه سوال پرسم تمام شوانین هیجا دما نابری هات پیشرام انشالله برنامه خواب دومینن تماشاوانان هیجا برنامه مد دومت قسمه داویه ده ام درباره هنک دجمنانتیه که هید ذهنیت توان دمانه یه CHP لهمبر اسلامی ما خبر ده براستی بریا نابری مقام دوره بدن که کنوردین قوسری هی بشتاری برنامه نبیه پشتی نابری که یحیی توران ام درباسی مثلا خویا دن ببن براستی اف مسئله ام دخوازن وها وکی دسه دقیقه هر میوانه کی مسئله خبر بده پیواجوی نخوشینا کووید 19 yani nezi sale ki Türkiye ev nexweşîn heye em serê xeber didin wek em bêjin mizgîniyekî êdî piştî ku sal qediya aşiyê ku ji Çînê hatin stendin hatin Türkiye li gorî we ev mesela aşiyê çawaye yani erê ev mesele bi rastî ne meseleyekî ku em pê pir em bêjin در حقیقه مسئله ده خودی معلومات بن لیبله به سبب که ام راست جوی نخوشین تأثیرک زیاده دیگرن هر یک شما ایدی سروی مسئله ده هنک تشتاد زانه فکر و رمانین محقق خنه مسئله آشکرنه ون چوالی دن هیرن شما اف مسئله وهاب آوائه کی شکوالی تی نهارتن كيكي فاتيش بريد شغل هم بر عشية هناك إنسان آن هاجي عشية لزاروك تين خطن هناك الهمبر وانا ولوك أو كوان هي يعني ناخذن ترسك هي ترسك نوان هن ناخذن عشية ببن عين وقت بياجي الهمبر بيناجي أزورد فكرم كي أفان شبهانا هن فقط أف شبهه بشي شكلي وبين راكرين وهوتاوي پیش دوی چاو بفهم کنی ancak به تدبیر کنی که وان آشیانا هنک انسان که وان نتیجهش بیا بیستندن وی شکلی ancak امی بیجن که دم وی وان شپانا رابن و کی دنیجی چاو اتبیجی کی از جبنی آشینا بم یا زلبر آشی از رابم ته احتمال کلو ویا خطا ترجیحک که مرب وی هاوی بکجی حق کی مرنی ولوجی خویانا که لهمبر وینا پشتی گل درنا هاتی استعمال کردن و هاتی تطبیق کردن نتیجه جی هاتی جستندن مجبور همولاتی جی تفده محتملا وید پیش دی و ورن آشی کردن و گلک نخوشیه گد برید بوی هاوی گوجه گلک انسان بهزار انسان وفات کردن پشتره آشی درکتی و هاشیلوان هاتی غستن اف نخوشی پیشیاوی هاتی گرتن ولو تیوی کردن کی گوی چاقا اف آشیجی و بیکرین پیشیا و نخوشی وره گرتن و ویا خود امی بیجن ولو هنک انتبکو نکه بلکی هنک انسان تأثیره نکه اوانا جی به وک هاوی امی بیجن تشنی ولو استثناء او چاقا بو استثناء معنیا وینا تأثیره وینا هات دیتن نتیجه جی هات ستندن و فایده جی هات دیتن yani de pejde
em vêya hêvî dikin. Belê. Kekê Abdullah Qavan ser vê meselê hûn jî çend gotinên xwe bêjin em vê meselê wiha em ê bigirin inşallah. Dûre zêjkekê Nurettin mesela beriya navberê me xeber dida ez ê jê sewal bipirsim me heqê wî nedabû wî di dema ewil de. Yani ev nexweşîn li gor we êdî umûdek hêviyek heye ku êdî hêdî berbidawiyê diçe jiyaneke em bêjin asayî êdî derê. Yani aslında bir varî du xeber hene. Yani yek a kêfa millet bîne aşî derketiye 3 milyon hatiye Türkiye 5 milyon vehin were veya yani moral ki millet reçetke. Çünkü bir varî de jî kerem kir hingi em işteğilîne herkes bu neftuktor yani haqqê ve nexweşiyê de yani zarokê meş heft salî heta heft salî herkes di wî warî de bu neftuktor. Ji ber wê jî ev aşî elbette ki umûdik çêkir. Fakat şehela dide yani tiştê hepkî endişe bi millet re çêkir. Tiştê hepkî tirs bi millet re çêkir. Malûme wê ye ev nexweşî mutasyon derbas kir. Ev jî li ku dest pê kir li İngiltere jî dibe şêla Afrika ji merhatiye gelek dewleta piştî gev mutasyon derbas kir û pê ve ev nexweşiya li İngiltere gelek devleta deriyê xwe jî qepat kir. Yek jî ji Türkiye bu malûme wê ye. Heta êk di dawiya paşiyê de ji İngiltere hatine Türkiye donapêr bê bala we serokê Wezîrê Tenduristiyê Fexrettin Koca jî got 15 heb di navê di hundirê vana de êk mutasyon derbas kirin bi vî şeklî derketine. Ev çi ye? Ev ji sedî heftê zûtir bela dibe. Yani betir yani di nav însenê de ev zû bela dibe. Adu da dibe di emrê wan bin 20 salî jî li wan jî tesîr dike. Yani ya emir artık ne pir mühim e û belkî en mühim jî dibe vê mutasyona ji xêndî ew antîxorêge em dibêjin li qarşî em ê bên aşiyek wexta antîxor aşiyê nas dikin û pê li hember vê nexweşiyekî tesîr dikin dibe vê şeklê wê hepkî de giştbûyî heta Dünya Sağlık Örgütü em bibêjin ji bo bêfamkirin beyanat da got wexta veya gihîn pêş de her ev aşiya îro derketî jî gerek tiştina tê bên guherandin. Ji vê hêlê jî hepkî endişe hem bi dewleta gişare hem bi millet jî çêbû. İnşallah Teala ev nexweşiya em bên mutasyon derbas kiriye bi şeklê ew dibêjin têlîkakê rê nede û selamet em ê bên vê aşiya çawa tesîrê li ser millet bike hêviya me jî bu şekilde gizûka ev nexweşî nav millet rab. Belê xwedê ji we razî be. Kekê Nureddîn dem ev meselê wiha şexsiyetê çepgîr yan jî partiyên wek CHP li hember nûxmandinê wiha ku ew mêjiyê xwe berê derdixin rastî bi rastî eviya dixe hişê meriv bi bal meriv dixe. Wekî ku tê zanîn kekê Yahya Turan bi rastî çêtir dizane. Ev mesele hê bingeheke wê qanûnî tune ji bo serbestiya sernûxmandinê bi rastî rûreşiyeke ji bo Tirkiye. Yani em di demeke wiha de hê jî serbestiya sernûxmandinê xeber didin. Lêbelê bi awayekî qanûnî fermî jî eviya hê neketiye bin ewlehiyê ji vê hêlê de jî gava hûn lê binhêrin ev gotinên fikrî salar tên çi manê? Belê bi rastî min jî bêhtir li ser vêna bisekiniye lewra her bu beşdarê meydinê birayê meydinê li ser bingeha zihvê zihniyeta çepgîr ya ta çepgîriyê zêdetir vê zihniyeta bêdîn ji bêdîniyê jî zêdetir vê zihniyeta dijminê dînê xwe da dijminê dînê İslamê her dînê re dosin Yehudîtiyê re dosin bi Filehtiyê re dosin bi Budîzmê re dosin bi komünîzmê re dosin bi çepgîriyê re dosin bi İslamê tenê re dijminatiyê dikin. Kekê Nureddîn heqîq helal bikin ez ji rejiyê rejhevalên xwe re dibêjim me em dîsa vegeriyan ser mijara xweyberiya navberê ji ber wê belê kerem kin. Belê vana engî wê bên guhertin wexta got dev ji dijminatiya dînê xwe da berdin ancak xwe çaxê bên guhertin. Bi dev
بگوتنا و هوتا بچند حب انسانه گو سری و نخومان دی تیخن کیلک آخو تیخن جبخه و پیر دیمننا صورتنا بدن مدیای ببینا خانه ذهنیت نای گوهرن herkes بعاقله herkes şehrezayı herkes zani ki zihniyeta CHP و zihniyeta go لجمناتیه به دینه اسلامیت که گش خواهد برای ناوی CHP خواهد تشکیده مید خواهد تشکیده نیده اوانا گش حتی نیده به جمناتیه خبر ندر بوان دیمنانا نما کار خلقی بخابن اما خلقی مجی که مخابن هایداری آوان جدین وان خوشکی نمایی و تاریخ که دیرو که زوج بیراده که برها برای عبدالله بحثا کرنی CHP دونما 1023 و ورد حتى 27 وان قتل عام يقول تركي كرني وانا حتى اني زمان ملتي ما قال لك وانا نزال خصوصا ملتي خور جوان و حشتي حزار حشتي ورد شيبونه وانا قال حقيقه قال لك تشتغل نظام در حقي ديروكا تركي ده باشروجا تركي ده قال لك تشتغل نظام جو وقتا جو حاطين سر الشيخ ابونا 7 صالي و 10 صالي وحطاني بعض صالي حطاني نها اقتدارا اخ بارتي ديتن اقتدارا اخ بارتي جي نسبة لقول وان روجي درباسبوي هاشا روجي حقيقة حضور سعادتك اني دنيا اني ولاد جبر في اكيد فيناد مزمونه هو وان تشبكي وان بارتي مخالفة حكومة يجي هر دائم تشتغل الدنيا هين خوشتر قو تركي هين نجاشتي وي آستي وي سوية اوانا آنين برچاوي وان انساني خور و مثبت هيلي وي مثبت جي قش برچاوي وان بشارتن دجمناتي و رشاتي اوي تاني آني برچاوي جبر في اكيش كي خلق بقوتني وان بارتي مخالف يعني جهبه و براكيوي دوستيوي وان دقواف بارتي دوستي ما امي بي ان شاء الله بهدور بين اقتداري بيبكوري كربو سروك جهبه خلشتار خلقي وخورتا بفينا هاني دخابيني جبر في اكيش كي حقيقة اذ ياسايقو حكومتي آنية ياسايقو بنجه بتمله النكن قانون بقرارنامه كي في شيء حال كرني في شيء سر نخماندني ابي دخطر قال لك مزندي تالكا قال لك مزندي جروجا اولد ام بيناد بيجن دين زمان وبارتي وكي دين جيبانات دين زمان اما مخابن حكومه بينا هاني بجيه ناين بنجه كي سالم ما قانون ده بقانون ايش يقولوا ناكي جاجي تالكا قال لك مزنه بله چند حب قنجي وباشي خوشي كرنت في وارد حكومتي بشري چونا في حكومتي انجي ضعيف بونا في حكومتي ابانا قش وبرواجي بباش بزيبرن في تهلكه وخطر لسا في وارد دركبه هذا ده حقيقة انسان بين اخلي حبكي لسر سكني يعني مديا مهمتيا مديا اهميتها مديا بدرهن الحب كده مديا جو اولدار شو قيسي بقوات شو قيسي زياده بهم قيسي فيدا وهي برينها ب 20 ساله بركي برتكن جبانا بهتر لديجي جهبي وذهنيتها جهبي يا هو لديجي وان كريني جود يونيفرسيتا دي زانينغا هذا اللي همبري خوشكيمي سر نخومان دي دهاتين كرت برتكن جبانا قال لك مزنتر دهاتين كرن اما دنگ در ندك مدياي دي مدياي جبانا جو دنگ تنبو بتأثير بباندور دمان وديسا بآن اولدا بيولا هات كرن و اولا جكي جمكتبات هاتن قورانتن دهاتن دور كرن جبر فيهاش كي حقيقة حكومت دخوازت شكي باش بكي أسالكي خوشكل بشت خواه بهيدي يرك بينا هاني بقانوني بكين بنجهة كي سالم كي يحيى توران سروي مسألة وهاغو بنجهة كي قانوني جيراتنا شاشيتي كهي يعني جون خوازن تشتكي بيجن سروي مسألة جهلا حقوقي ذا دي قانوني دي فرمي تنيا خبرها وي أب قوتنا عين ورية وشاو أمي بيجن حكومة وقت مسألة قالك مسألة في مسألة دي وقت هاوي قد تميناتها حرتشتي دبيني فقط يعني كس ناخد دي مطلق اقتداره إيرو مرة هاي سبب هنكي دولن جبر فينا قالك ما كقانوني الحقيقة تنجي أبا راستا جبر قد بن تهلوكي دي جبر قد بن
تهديدا أذي في هاوي فكري في هاوي دي وجبوك بوا وكاوي كاغاتك تورنسول تدي بخير وشر بكي مخالف وكي هفالي ويجي دركه في ميداني راستا gerek قانون کلو تکتای ما که قانونی بچهاوی بایا gerek تکتای فقط دلی نروی مثلا جخور حکومت پرسگریک نابینه فقط ولو يعني بكي مثلا براكي نورتين جيغوت قد پیش ده و چغاي اقتدار ورقو هرتن و لسر مسئله و گلک پرسگریک و چه بفن ام هاتن داویا برنامه و راستی 4-5 دقیقه مایه مثاله کی به پاش خست هر سه میوان مجی از جوان هر یک دقیقه کیست خوازم دوی سالا چوی ده 2020 ده هر تشتی بالکش بوه hem erini hem neyini hem bejin olumlu hem olumsuz jbu befame çubu lugorwe ki yahya un peşi kerem kin jbu Türkiye jbu dünyayı fark nake kefati eg dijminantiya xol hemberi İslami reydan got ki ev sala çunidi ev je mesele ki en ana xoş çubu ki Ayasofya ve buyi binarin de tedi dilser qasta ki bi havi rojnama ki ev gotuna hat kirin yani nav tişte ne tişte bekirna Ayasofya reydan fakat emji oldar و انسان مسلمان ام دبیجین کی ان تشتی خوش او بو کی آیاسوفیا جامعه آیاسوفیا و بو حقیقتا جی سر مدیا جوا کی جی بلکی وجی ودید یکی ولو الهندری چارشی باند کی آیاسوفیا و بو آیاسوفیا و بو مسکینا وینا تو بدن کی باند کر اجاره ان تشتی خوش ذکرنا آیاسوفیا بو ان تشتی نخوش امکان مر بیجین کی فاتی ev mesela korona gulu hafkası peş ket ve diğer gulu magoqay tedi belki li Türkiye kem bide ulu bela خلاص bide daket nezika pensidi ve vakti bu tanaya düsüt sesid habtani ilo naxoşketiye weri ma ulu hevi dikir jnib kere aban raqamana sesidi çu 3000 yani endişte naxoşi از نظر خود دقیقه یابو هر حالت سروی ده می اتفاق بکن یعنی سروی مسئله یکی عبدالله برای فاتح aslında gellik hadise bu yer hani fakat seytiş balam kişandın yekje vakıcı ana kerem kir ev nexoşiya Covid-19 gemdi bejin yani duvarı tendürüsiye de bu fakat duvarı aşiye de ev sağlıkı millet bende aşiye bu dama aşiye ve sala da aşiye derken fakat vedrat balam dikşin pırteş tağlandın aşiyam lixaxın lixanaxın devlet giş aşiya avvali lehemşir ve hemşirat kıl yani ek doktor bir ek hemşir ve deste xwe qey yani duvare tendürüsiye de xwe giren nadin yani ek şey aşiye bu apraş tağlandın adudu de duvare teknoloji per balam kişandın erişa Kasım Süleyman hatkirin cara yekemini bir yapay zekaya hatkirin bir Fatih zabala ve kişan ne kişan ve çağa yani süreti yeki dixin eme bejin hafıza bilgisayar ki silah gibi süreta dibine o beravidi dibi kuje veya hela teknolojiyede zeka yapay gijer ve balam kişan o Asya cidvare aboriye de bu yani çok az aboriye insan peş lebici de ve sala 2020 mefhum kir duvarı ziraat de hububat de insan ne peş lebi devlet ne peş lebi نخوشی وایاد پرسکریک جردر یعنی اهمیت و مهمتیا جودکاری جی درکت درکت که کی نوردین دوراوه اره براستی از که ارید که برای هر گوتنی هر دو برای خو سروان زیده جس کارم وشته دوی سالا در باسبوی ده هری باش چه بو یک جه ابو بونا آیاسوفیا به جامعی بیسا بو أبي حقيقة كل كودردك مزني حشتي صالة كل دليمة دبو بهذا بو أبينا قال لك بصوري حكومتي ودشير جحولي رادك الوقت اللي إيران جو دست هلات همبر أمريكا الدجوي سوري قصة قاسم سليماني جو هر كسي فهم كي أمريكا جيكي وقتا جو مرو بخوازه أمريكا جيكي ناب پرداكي حسن حاتی استراندن نکار خو جدربه مسلمان بسترینه خو قسم بن عرده جبونا گوش دربه مسلمان اجفزای مسلمان خو محافظه بکن
ev şikandina prestîja Amerîka ki erêniyekî xweşikî li vê sala derbasbûyî de bû û neyênî jî gerek mere vêna behs bînin salek ji emirê me çû gerek em muhaseba emirê xwe bikin me di vê salê de bi şexsê xwe ji xwe re çi kir ji bo na sibehê me çi hazir kir em karibin vê muhasebahanê xweşik bikin û li gorî wê emirê xwe têxin xetekî nûhî li gor riza xwe re ta wê vê jî tişekî xweş bi ji bo me em ji gunehê got pê li jê poşman di salekê dimekirine em ê ji vanan înşallah xelas bibin Teala xweşî û rehetî bide tevê tavaşevanê me înşallah. Amin. Yani ji bo min jî bi rastî kêfxweşiya herî mezin vebûna Ayasofya muheqqeq dilê temamê Müslümana wiha difikire û dîsa mesela koronavirüs ku temamê dînayê xistiye bin tesîrê ev ji sala 2020 tiştê ku ez ê nexweş lê binêrim lêbelê bi vê ve girêdayê ku mesela perwerdehiyê jî ji heqetê ez wek kesayetekî ku di perwerdehiyê de dixebitim mamoste me mealimim yani bi paşketina perwerdehiya zarokên me jî ji bo me dilhezînekê mezin e înşallah rojek zûtir zarokên me bigihîne mektevên xwe û vê kêmasiya ku kete perwerdehiyê kete eğitimê careke din înşallah wê kêmasiyê em neynin serwan. Her sê mamosteyên me jî mêvanên me jî mala we ava Xwedê xêr ew mezin bike înşallah Xwedê ji we razî be. شو جي راضي به وجي من خير ان شاء الله. تماشاوانên hêja em hatin dawiya bernama xwe heta hefteyeke din bimînin xêr û xweşiyê da emanetî Xweda bin.